Assalamu alaikum, бағытты каналым көрүүчүлөрү. Бүгүн 16 сентябрь 2022 жыл. Ош шаарында Теш-Таш базарындагы баалар менен тааныштырабыз. 35 сом сатылды кирпсон. Жерге түшкөнү. Жанатандын жерге түшкөнү. 25 сом кийими бар дейт. 55 сом сатылды. Эски сорттогу груша. Болгарский канча? 55. Болгарский 45 сом экен. Оптомго. Аш кабактар 25 килограмм. Лимон kaç verdi sizce? 170. Неменче жүзүмдө? 45. сом. Kançadan berdi Selbert'te? Sonu 70, seyirci 60. 70, 60. Sizlerden mi? Kaçıran? 50. Kirpson 27 satıldı. Her birinde kurt varken. Kırk üç eken cüzüm. Нарайдın almaz eken. Kirpson 45 somdan berdi. Öttü sonun bağıtır. 45 somdan berdi. Ötü güçlü almak eken. 15 somdan satıldı. Düşkün alma. Canatan. Canatan 30 som satıldı. Üzgün. Naşmet 40 som eken. Yigirma altı 30 somdan ketdi şu almalar. Terligen. Sliva 20 somdan satıldı. 45 somdan berildi cüzüm. Bir alma 80 kemi var eken. Cüzüm 45 satıldı. Kızıl cüzüm. Жиырма эки кетен кетти ушул оптумга. 17 сомдон берди пиязды оптумга. 18ден берилди оптумга. Килога 20дан. Помидор 60 коробкага. Болгарскийлер 45 сомдон. 55ден. 55ден берилди. 30дан берди килограмм. Өзбекстандын кону.